Dobar dan, moje ime je Kristina Milatović, ja sam istoričarka umjetnosti. Biću vaš virtualni vodič i sprovešću vas i upoznati sa kulturno-istorijskom, nematerijalnom i prirodnom baštinom od značaja za grad Herceg Novi. Dobrodošli! Herceg Novi su kroz istoriju posjećivali i u njemu boravili znameniti slikari, pisci, muzičari, pjesnici i filmski stvaraoci. Stoga, virtualnu turu započinjemo upravo kulturno-istorijskom tačkom. Kad smo razmišljali o tome gdje bismo na moru sagradili što god kućice za odmor, Milica i ja smo se lako odlučili za Bokokotorski zaliv. Najviše nas je privuklo sunce. Mislim o vama i kući. Hoćeš li uspjeti da ti svrše peć i staklenu verandu? Ovako kad sam daleko među tuđim ljudima, sve tamošnje brige i teškoće izgledaju sitnije, a naša kuća raj. Poznati Nobelovac s ovih prostora ovako opisuje jedinu kuću koju su napravili on i supruga Milica Babić na Toploj u Herceg Novom. Kad je nakon smrti Iva Andrića ponuđeno Zuku Džumhuru, koji je provodio vrijeme sa njim u Herceg Novom, da otkupi kuću, on je rekao: ko sam ja da živim u Andrićevoj kući? Rekonstrukcija Andrićeve kuće, koja će predstavljati kulturno središte Herceg Novog i početnu tačku muzeja zajednice, realizovana je kroz projekat Koko Tur, koji za cilj ima očuvanje, unapređenje i promociju prirodnih i kulturnih bogatstava priobalnih zajednica kroz lansiranje modela ekomuzeja usmjerenih na održivi i pametni turistički menadžment. Ovaj ekomuzej, muzej zajednice, je dio mreže od 5 ekomuzeja na Mediteranu i posjetioci jednog bit će u prilici da otkriju ponudu i preostala 4 korišćenjem IT tehnologija. Andrić je u Herceg Novi počeo da dolazi krajem 50. godina 20. veka i boravio je zajedno sa svojom suprugom Milicom Babić. Dopalo im se hercegnovsko sunce, dopala im se ova atmosfera koja je 60. godina i docnije vladala u Herceg Novom i odlučili su se da nakon što je Andrić 10. decembra 1961. godine u Stokholmu dobio Nobelovu nagradu za književnost, da upravo na ovom mjestu u Herceg Novom, na Toploj, sagrade kuću. Poseban aspekt bio je vrt koji se upravo nalazi oko nas i taj vrt je zapravo bio jedan mali kulturni centar Herceg Novog tog perioda. Nakon što je Andrić 1968. godine posle smrti Milice Babić trajno napustio Herceg Novi, ova kuća bila je jedno vrijeme vrtić, jedno vrijeme restoran, klub književnika, ali je od 2018. godine, zahvaljujući trudu opštine Herceg Novi i zahvaljujući podršci projekta Koko Tur, također i zahvaljujući iznad svega mnogim ljudima i učesnicima u procesu revitalizacije kuće, kuća počela da dobija svoj novi oblik. Dakle, kuća je u potpunosti restaurirana, renovirana, sa stalnom muzejskom postavkom, sa dosta interesantnih kulturnih i književnih programa i kao takva će, vjerujemo, biti jedno vrlo važno mjesto i jedna uporišna tačka za dalji turistički i kulturni razvoj Herceg Novog. Ovaj projekat će doprinijeti, poboljšat će i obogatit će našu kulturnu ponudu, s obzirom da smo mi bazirani na razvijanju tog kulturnog turizma. A naravno, Andrićeva kuća je kroz istoriju preživjela razne namjene i razne funkcije i sigurna sam da će sada zaživjeti svojim pravim životom. A za posjetioce Andrićeve kuće mogu da kažem da svi oni koji, čitajući Andrićevu literaturu, se osjećaju kao da su kod kuće i kao budući posjetioci Andrićeve kuće će se osjećati kao kod svoje kuće. A sada vas vodim da se upoznate sa mjestima od značaja za svakodnevni život stanovnika Herceg Novog.
Najpoznatije hercegnovsko šetalište svakako je Pet Danica, koje se dužinom od 6 km prostire pored mora, od Igala do Menjina. Dobilo je naziv po 5 djevojaka, koje su poginule u Drugom svjetskom ratu. Svaki turista, prolazeći šetalištem, ima priliku da kroz raskošno zelenilo drveća ugleda u daljini vilu Galeb, gdje je nekada Josip Broz sa svojim gostima uživao u miru i izolaciji od ostatka svijeta. Šetalište Pet Danica je idealna ruta za pješačenje, trčanje, vožnju rolera i bicikala, meditaciju pored mora, izučavanje istorije grada ili jednostavno boravak u nekom od kafića. Popularno nazvana i Staza zdravlja, danas obiluje rastinjem koje su pečalbari donosili sa svih kontinenata, napravivši svoju botaničku baštu. Centralni dio šetališta je škver, a u neposrednoj blizini se nalazi i citadela, porušena tvrđava. Nalazimo se na šetalištu Pet Danica, koje je u ovom obliku formirano početkom 1970. godina prošlog vijeka i nosi naziv po 5 danica, 5 heroina koje su poginule tokom Drugog svjetskog rata, čuvajući, braneći otadžbinu. Preteča ovog šetališta u stvari je bila željeznička pruga koja je funkcionisala na relaciji Sarajevo-Zelenika, trasom kojom je prolazio voz. To je 6,7 km dugačka trasa, danas jeste to šetalište. Uskotračna linija koja je služila za transport putnika, i turista i robe. Posljednji voz sa stajališta Zelenika krenuo je 1968. godine u Sarajevo i to je bio, nažalost, posljednji transportni voz koji je odavde otišao, a zanimljivo je da ova uskotračna pruga je bila široka samo 76 cm i da postoje mnoge anegdote na temu u suštini te parne lokomotive koja je kaljala ovo šetalište jer je tako bila sva puna dima i ovo šetalište u suštini je bilo crno i mnogi su se mještani žalili zbog toga što su lokomotive parne, te je 1950. godina, to je s početkom 1950. godina, uvedena prva električna lokomotiva koja je ovuda putovala, ali eto, samo 28 godina, jer je nakon toga u suštini ta pruga u suštini prestala da funkcioniše i kada je pruga demontirana, postalo je šetalište. Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi nalazi se na trgu Herceg Stjepana, jednom od najljepših trgova u Boki Kotorskoj. Ima status javne ustanove. Osnivač biblioteke je opština Herceg Novi, koja finansira djelatnosti biblioteke, koja posjeduje nekoliko značajnih legata i zbirku. Po obimu i sadržaju izdvaja se legat doktora Dušana Petkovića. Legat sadrži raritete, dijela referentnog sadržaja, zatim dijela iz raznih oblasti nauke i znanja, naročito religije, umjetnosti i istorije. Zastupljene monografske publikacije pisane su na više od 20 jezika, a 619 knjiga pripada kategoriji stare i rijetke knjige. Najstarija knjiga je kritičko izdanje Petrarke, autora Aleksandra Velutela, štampana u Veneciji 1550. godine, te niz drugih publikacija iz tog vremena, kao i bogata zbirka Napoleonika. Legat je odrađen po međunarodnim standardima bibliografske obrade i u elektronskoj formi dostupan zainteresovanima na portalu biblioteke. Gradska kafana je jedan od simbola Herceg Novog, centralno mjesto okupljanja. Riječ je o zaista, u ovom dijelu Mediterana, unikatnom primjeru bečke secesije. Nakon uspješne rekonstrukcije nekadašnjem Sokolskom domu te pozorištu, data je nova namjena. To je postalo nezaobilazno mjesto susreta Novljana i svih namjernika i turista. Gradska kafana nalazi se u samom centru, neposredno uz Stari grad, na dominantnom mjestu iznad gradskog pristaništa,
ušuškana u zelenilo gradskog parka sa neponovljivom terasom sa koje se pruža nezaboravan pogled na ulaz u zaliv. Gradska kafana današnje je omiljeno sastajalište Novljana i svih gostiju Herceg Novog i posebno terasa gradske kafane koja je zaista jedno divno mjesto za pogled na ulaz u Bokokotorski zaliv. Nekada je također bila kafana 70. godina, a ranijim generacijama Novljana i gostiju našeg grada bila je poznata po tome što je u njoj bio čuveni hercegnovski bioskop. Generacije i generacije umjetnika, ljudi prosječnika su se upravo tu upoznavala sa svim onim silnim čudima koje je sa sobom donosila sedma umjetnost i to je jedna tačka od velikog kulturno-istorijskog značaja za Herceg Novi bila, a danas svakako i u sjećanjima, a vidimo i u stvarnosti i ostala. Jadran je plivački vaterpolo klub iz Herceg Novog, osnovan 1926. godine. Klub se takmiči u Jadranskoj vaterpolo ligi i prvoj ligi Crne Gore. 2 puta je bio šampion SFRJ. I to oba puta bez poraza. Od 2003. do 2006. godine je osvojio 4 titule prvaka Srbije i Crne Gore, a 2004. klub je bio vice šampion Evrope. Nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore, Jadran je osvojio 7 titula prvaka države i 9 kupova. A također je osvojio i 2 titule u regionalnoj Jadranskoj ligi. Vaterpolo klub Jadran, koji je u ljeto daleke 1926. godine nastao fuzijom tadašnjih klubova u Herceg Novom, Bijela Vila i Spjađa. Registrovan je kod tadašnjeg Plivačkog saveza Jugoslavije. Na dan Jadranske straže, ta 2 kluba su odigrala prvu zvaničnu vaterpolo utakmicu, da bi zatim akteri meča u zgradi Narodnog doma, današnja gradska kafana, održali osnivačku skupštinu plivačkog i vaterpolo kluba Jadran. Skoro 100 godina kasnije, vaterpolo klub Jadran svrstava se u najuspješnije sportske kolektive u Crnoj Gori. Plivački vaterpolo klub Jadran je osnovan 8. jula 1922. godine kao sportski klub Jadran na toploj na Milašinović plaži. 1926. seli se ovdje na škver u gradskoj luci gdje je do dana današnjega. Jedan od najvećih uspjeha kluba je vice šampion Evrope 2004. godine i vice šampion Eurokupa 2018. godine. Kroz skoro 100 godina Jadrana prošlo je i 100 generacija Novljana, dijeleći sa njim radost sportskih pobjega, ali također i tugu sportskih poraza. Jadran sigurno za Herceg Novi predstavlja i više od kluba, to je institucija koja okuplja i sportiste i one koje vole sport, a i sve Novljane. Danas je Jadran jedan internacionalni plivački vaterpolo klub. Trenutno smo u krugu od 20 renomiranih evropskih klubova. Već duži niz godina igramo Evropsku ligu šampiona. Pored ljepota Herceg Novoga kojih su dobro znane, našega mora, ljetnjeg ugođaja, mi kao klub i Herceg Novi mogu da ponude vrhunske uslove za pripreme plivačkih i vaterpolo ekipa i ono što se na malo lokaciji u svijetu može naći vrhunski vaterpolo sparing, tako da na neki način kroz naš klub možemo da promovišemo Herceg Novi kao jedan brend sportskog turizma. Nova šansa u novom je dobrovoljno organizovana, neprofitna i nepolitička organizacija koja se bavi pružanjem svih vidova pomoći licima sa invaliditetom. U postizanju svojih ciljeva, ova organizacija okuplja roditelje i profesionalce koji se bave različitim aspektima zbrinjavanja osoba sa razvojnim teškoćama.
medicinska rehabilitacija, obrazovanje, socijalna pomoć, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i sve zainteresovane pojedince i grupe građana koji žele da doprinesu boljoj integraciji osoba sa razvojnim teškoćama. Rehabilitacioni programi koje sprovode su brojni i raznoliki. Muzička radionica, likovna radionica, volonterski servis, fizioterapeutska rehabilitacija, hortikultura. Suvenirski radovi koji se izrađuju su kvalitetni, autentični i rađeni iz srca. I kroz plasman novih jedinstvenih rukotvorina želi se povećati samoodrživost nevladine organizacije kao i šanse za mlade osobe sa invaliditetom. Nova šansa u Novom je osnovana 2008. Osnovala je 9 žena sa nekim svojim ličnim potrebama. Prosto su to u pitanju bile majke najviše koje su imale djecu sa smetnjama, evo konkretno ja, moj sin je s elementima autizma i to je bio moj razlog zašto sam ušla u svu ovu priču. Za ovih 12 godina kako Nova šansa u Novom postoji, odradili smo nekih 40-ak projekata, sarađivali sa svim institucijama na državnom i na lokalnom nivou. Imali smo posjete, moram isto da se pohvalim, i iz Brazila, iz Kanade. Profesorica je čak iz Kanade i Kalifornije dovodila svoje studente pre 2 godine da vide naše rezultate osoba sa invaliditetom. Radi naše ove digitalne štamparije, naše ID kartice, kao primjer dobre prakse, dobili smo od OEBS-a specijalnu nagradu. Ne radimo samo klasično kopiranje knjiga, dokumenata, već radimo i štampu flajera, vizit karata, cinovnika, menija. To su neke od osnovnih bazičnih aktivnosti koje radimo u štampariji. Što se obuke tiče, prošlo je oko 150 osoba sa invaliditetom kroz štampariju, a zaposlenih je trenutno 5, s tim što je bilo, znači ranije imali smo još 4 zaposlene. Ovo su prostorije reciklažnog materijala. Ja sam osoba sa invaliditetom, imam osobinu slabog sluha. Ostao sam bez posla prije 4-5 godina. Zavod za zapošljavanje, pošto sam ostao bez posla, predložio me i poslao me konkretno u organizaciju. Možemo se pohvaliti da uz pomoć personalnih asistenata i mentora osobe sa invaliditetom probaju da naprave konkretno jedan proizvod. Turističke organizacije Herceg Novo počeli smo da radimo i suvenire, a uz pomoć morskog dobra dobili smo i štand na šetalištu 5 danica. Osobi sa invaliditetom je potrebno da međusobno druženje, spajanje, osjećanje da doprinese u nečemu. I kažem vam, velika je stvar za društvo da nas shvate i da nas podrže u svemu ovome što radimo. Virtualnu turu završavamo upravo na ovom mjestu. Pozivamo vas da još više informacija o gradu Herceg Novom saznate putem aplikacije NetPort, koja je nastala u okviru projekta Koko Tour. Herceg Novi ima tu posebnost da je u njemu živio jedini Nobelovac, laureat sa naših prostora, pisac Ivo Andrić. U našem gradu je jedina kuća koju je Andrić sagradio za uživanje u danima ljubavi, mira i harmonije sa svojom suprugom Milicom, što ovaj objekat čini jedinstvenim u svijetu. Više od 50 godina od kada je Andrić posljednji put boravio u Herceg Novom. Želimo da ga simbolično vratimo u naš grad. Nakon godina nebrige i nemara, Andrićev dom konačno pretvaramo u muzej dostojan čuvenog Nobelovca. I radimo to detaljno, ozbiljno i posvećeno, jasno prepoznajući značaj koji on ima. Namjeru da revitalizujemo ovaj objekat nemjerljive kulturološke vrijednosti za Herceg Novi i cijeli region prepoznala je i međunarodna zajednica i to nas posebno raduje. Sjajna saradnja sa partnerima na projektu Koko Tour doprinijela je da kvalitetnije i brže realizujemo planirane aktivnosti. Po završetku projekta učinit ćemo da svaki prolaznik i turista zna ono što mi znamo. Herceg Novi je grad Iva Andrića. Njegova kuća nije samo jedinstveni objekat, ona je simbol Andrićevih godina u Novom i magije kojom je naš grad nadahnuo brojne velikane umjetnosti.
Srećan sam što ćemo moći sa ponosom da pokažemo na dom Nobelovca i pozovemo prijatelje da ga posjete. Vjerujem da će to biti neprocjenjivo blago za svakog građanina Herceg Novog, za cijelu našu zajednicu. Kuća Iva Andrića bit će mjesto sjećanja, kulture i ljubavi gdje ćemo vas sve rado dočekati u godinama koje dolaze.